ئێمە خەرچی هەولێرین ئێستاکە لە دیوی ئێران ڕادەگەڕێنەوە بۆ شاری هەولێر بەفرێکی زۆر باریوە لە نەغەدەڕا لە نەغەدا تا دێتە شنۆ دێتە پیرەنشار ناو حاجی ئۆمەران بەفرێک یەکجار زۆر باریوە جێگای دڵخۆشیە. ئەم ساڵ بەراورد لەگە ساڵەکانی پار و پێرار ئەوانە کەمتر باریوە بەڵام دڵیشمان پێخۆشە بۆ بەفرێک کە باریوە بەفریش سەرچاوی ئاوە ئاوی سەرچاوی ژیانە بۆ ئینسان بەرابەر بۆ کشت و کاڵ بڵێ مەسەر بۆ مەڕ و ماڵات بۆ هەموو شتێک ئەمە دڵخۆشین بۆ بەفرێ. Jag heter Bengt Siltberg och ägare av gastronomileverantören AB. Vi är då en premiumgrossist som jobbar mot mindre specialbutiker med choklad, oljor, kaffe, te, coffeeshops och lite restauranger och så. Vi har jobbat i branschen i 22 år. Vi importerar allting själva och säljer och distribuerar över hela Sverige, Finland, Danmark i vissa fall. Jag heter Lotta Abild och jag är här för att köpa lite. Jag har en sommarbutik på västkusten och jag brukar handla deras drickor och pasta och lite dryck som de har som är helt fantastiska. Som jag tycker är jättebra. Jag tycker pastan är jättehärlig. De har en fantastisk pasta. De har ett fantastiskt härligt sortiment och det är en otroligt bra uppbackning utav personal och fantastiskt bra utbud tycker jag på grejer. تقريبا 19 ساڵە ئەوی شەی دەکەین مافور و بەڕێیە و جاجمە و لاکێشی کوردیە و مافوری دزەیە و خەیلانیە و سوورچیە و بەشتەکان کوردەوارین هەموویشی دەستەیمە ئەزا هەیە قیاسی گەورەیە لە 3 بە 4 گەورەترین چکە مافوری دەستی گچکەتر هەیە باریک هەیە درێژەیە لاکێشەیە ئەوان دیگە 3 بە 4 هەیە 2 بە 3 هەیە مافورمان هەیە 6 ساڵە 7 ساڵە ئێستا مافورمە لە ماڵی دامنایە ماڵی خۆمە 1970. من کە دێمە بازار زۆر مەحەز لە شتی کوردەواریە ئەو هاتوومە بۆ بازار بۆ شتی کوردەواری بکڕیم ئەم بۆ بزانتایە